Tutawang agreement umluto niya i-compromise yung lawahe ini di mga kandisa nagalatan na sayahin ilungmew lo diwahin lungog haday puti katila tao namin iti na kilungyo kakipaw himang pa ichitan siya nga nang puwi na tejiin lungdamin na kalungdam tutun ko wahi silping daw siya nang malim sa hijiya katingay sutaywa kachika namte ho nang man nam karanahin na tunta jin na nambiti hingin kay dingin na happy na kuda kahing tuwahi koma mi pitin bang masibote kanesi uhi kalam kay te ho ama mi maldoy na ninin lipi azwa mangwa hingin mangpana natungwan lungdam thukang tuna tu niang ki khom lamkai nute lamkai hin pate hausate hin angki khom ha zo sia masapenin nakungwan lungdam thukang yan masahi kaneria hi napo silbol laita hi jen jong mi akitam sia hijong le tu niang kalsuan teng hi pata nakang piwa kalungdam mama hi tunin amasapenin tu ni tan chiang adam na hon hoi hun phai tang sa idia pasian men pharom masahen len chachele tu tung mei te ten gala ino hum na jiwa asia mangte jong isun pi na thu ipong masahi to bana aina lo om talawa ina lo no asia gal jam ho jo sia jong ipon na thu thu jong ipong masahi tu ni ki khoblo na thu hi le 13 January in hi Guwahati Shu group hoto MLA hoto KZC to hin meeting anay nawa hin government kitha form na dinga hin panlasyay si hi resolution ka na lawa hi un pesa jong bangay social media la WhatsApp la atiho na thuho ni na jachet dingwa ina muchet dingwa Izong le bana central government ni presal na sata ina pia na pante te di mo hi achia tale MLA thank you comment kapan ding wa hi le tukum all 2027 MLA tam sungin kadimanu separate administration UT kadimanu pen kang peding hi chia written assurance nei pi wa hi le government formation akazau ding hi chia hi resolution na la wahia izong le khatwe lain dilia BJP teng aki khom kya aki khop lai un hi pu paulen lal ho pu le jama ho loin hi a meeting resolution nu hoita no ap pan sia ni bang le written assurance se kadimanu written assurance nei pi schedule le china pangna laiwa ta chen hi central government nom lo chiwain state government anom lo chiwain tami bang written assurance of sidile chini amani hi akiaw do gela second meeting a jaw non si gela zanin hi ai jong tung ta chi WhatsApp la jong alim gel viral in tu ni jong group kharin hi singa langa aba dot ding wi le kilomen ki pa pi na i vai dot na khat ba bol liu le kilomen thu ka za da nen to chidan hi nin hi jong le tung ki bol in janin ke jachi meeting zo ma nai khat le lang velin ta chile ku kin pi meeting zo ma to na hin KWO hai chal nu te lam kai hon bang mang le lungkim lo na protest rally khat bolwa mong chi ni ke jachi te ku nga thei sa na bolwa okay bolun hoina hi le imom na zo sia gam zo sia bolwai chi hi ta ja thu hi bai ge ta thu hung tunga hi arrangement jong bang teng hoi man lo banner jong siam man ta lo abana mi jong hoi ta no wa ki mobilize man ta lo khat hi nin ta ja tu nia mi chich ki tom chiwain jong le i to mi tam thu to mi nin mi pi te mu di nga ilung kim lo naw ai chan del ten jong iet chadiu chu poi mo cha ki khom khom hi wa lungdam hoin ai le honing pe kya in pi nem cha in deputy chief minister lakila ta abana lamka town area MLA kai pu LM khau pe hi in ta chile pu ngul sang lu ama constituency khupata ka hai tari ti pai mo ama ni jong hi phaya leng lut gelin
BJP ลำกายฮอตภายตัวลาอดแต่กินกีฬาแกลินครัวตกินวาแลกยาแกเฮียปีเนมจันจูติเฮียปนาออนไลน์น่ะอีอบอลหินินก็เฮแลตุนินฮีลุงทูอิจิวสูกรุ๊ปฮอตMLA ฮอตเกจซีตเฮียเกจซีจิเจงเล public representative ไอซอลวะเฮีย tribe โจเซียอินปีโจเซียนกิลุงตัวตาเกจซีกิฟอร์มเฮียตุนินเกจซีซิลบอลคดีมีปีอายอหามบ่ฮีทั่วเgenบ่ฮีอบอลบ่ฮีจาฮีอิลาเทวงายาตุนินเกจซีฮีสเตรทฟอร์ว่าปังนาลายาขัดเวนิโน press relation ki bola za ni jo ang ki bol kya popular government hi form loading in jahi straight ta pang na lai hi wa hi le tunin lungthu chi u MLA to su group ho to hin tuni akito the talo to bang khare no men aje pen su group ichi chele tunya pi nem cha pasali singnei mi lam kai lien khara hiya kang pok pi area ama control na ne hiya a hi le ama thulwa aji in bangde atwa na government na bajaw taring la ji ho bang ta chele su group te ni ki ho na hi apal ke ta oi chi number 1 theisa mu sa hi ta abana MLA ni te in jong ki ho na pal ke hi chi jong hi tu ne mi pi ten thei di hi wanin abana hin bangom de khongai phot wai lam kai ten bang ji wai ang sai he akin thei banga chu su group to MLA group to KJC to hin meeting khat ngom ding hi le kilomin ta sunga bang decision an kila de ti hi tu nin mi pi ten khongai kya wain e hon chu alo thei lowa ilam kai te on hi chi wai a chi dung ju ya gam talel hi wa chi wain kilung to tai pan kho mu hi lung da moi ma ka sa mai lo mona jong to mi tam thu tuom i bol po le alo ching hi maya mi tom yong thu tuom mi wa nen bol phot ding hi chi wa chi le chi phot ding kun di chi le kun di din di chi le din ding to mi hi ei chan del ten to mi bol di man san om jing wa chi hi kang bol la kai wa nen lung da moi in mi dong tung na lai in lung da moi chi kya wa en tu ang tung ho jong ki pa pi om ma na lai ichi tan hiwanin ken tunia thu tang pi khat kang gen tunia bangdia hi chiwa ki thin hi u he ki ho na khubanga lam kai lien ngen tangen ki ho na resolution mu ho pal ke ho hi kalungdam siu hi ka ki pa pi siu hi tunin nasil bol ho hi ka dei siu hi chi e cha na tammi mana ki khom hi chi hi tang pia tom ki ma kang gen hiwanin ka gen khelop le ki ngai dam vai gen khate pasien en mai lamuna sandel mi pi te kilung to sem na ding en ei gol zo tau heo ki pai nge hong na lai ho yong to wen lang ki pa me tu ni hi ki do MLA ni sagi ho ki do MLA sagi ho tahi pasen phathai bo an nam ti ro ye na kuki do MLA sagi ho kuki do MLA sagi ho amen Sabab Baudela no to the online minister Sabab Baudela no to online minister no to online minister participation without consensus is betrayal participation without consensus is power dirham is betrayal power dirham is power state arm is our voice our choice our voice Cookies cannot accept popular government Cookies cannot accept Cookies cannot accept No to online minister No to online minister Participation without consensus is betrayal okay Participation without consensus is Power dirham is betrayal Power dirham is Power dirham is Our voice Cookies
Tukiso cannot accept. Popular government. Tukiso cannot accept. Panlahu hoyo si Alina niya dabon sahin patay patinin patay na po halang dap siyempre sule ito kinari nga kumun yunta haka kausapahin hunari nga ini sayo saka kausapahin amani tunga yung kipatu sang sa isa winahiye aban la hunakon na adon dingat niya puro piyo Belhem kakak tiahin aman le haika hobul pasal pahin ama hotunga yang cipatu sangtain powin sule dunia dinga gari mandinga untuk dok kaisia uyang lalu ama cunga cipatu sangtai powin he mai horen helang entry hilong le jan ha cipana publicity boner yang hum kimangpan semua yang siang hi aging thay yang siang hi kholen hobu ako nahiin kholen hobu chunga yang kipatu sangtai thong nahi tuanin ipat ti ho hitanai chai ri tain pat kim khana tau nahi KWS Vice President Oman Singin pathen nga tau na hinnan la ipat to isai ro hitan Mereka cayau sian gari malangahi ayo tahu naman cai king lan nahung koi ci di win kan tin we